tuntum chu crime lampang tual thana nunron thlak tak ve thung o nudu om takina thi na turra chuwa tu a enkol mek ti a hremia alo kumsom pangami lek tleirol hi tual that tu nun rong rap thlak tak alo ni ta der mai he tleirol hian ama nun na petu nun na chu enga ma angai lo theimole engwang nge ni ta le. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But Nasrua, New Hampshire hian school kalmek Nicole Kajikas hian online in mi tu emo atong ve a Nicole hian ngai zong ala nei ngai lova hei wang hi nyang he amiton pa ngai sakna le ngai event na aton hian ahlim tak zeta tongkam moi le du om tak takin he amiton hian a bia a tha ati zia le ata na hlut zia te shilin hei hi Nicole tan chuan engkimani kan soitu angin Nicole hi kumsom panga nia Billy Sullivan amiton pa hi kumsom paria tani anla in hulo le ngala in mu hun an khak lelin an phur em mai le ngal nilengin hun olan neya piangin an in bia a an miton te ve hi in ngai to in an suang to avela eng ang mi tak nge ni ang ti in a tha thei ang ber ni turin an in suang to ve a lim ve takan ni chuan Nicole hi eng ang mi nge ani anun man dan thin tle mazong te hian en lokila atan chuan online lo atak ramachian siami ro chu har takani skula ati thaber pol ani thina ma se bully ni in mi te ti du da a lo em thunga Nicole hi skula hian atlang nel lo hleya voi khat phei chu a sweat pant an po thlak saka he mini hian underwear a halo le ngala he mi tu ka phei hi chuan school kal le hi a pe lovin azaka a she tak zetani FBI profiler ni thin Candice DeLong chuan Nicole hi no pangte ani lai atangin ti du dale mu sita ni thina he wang hian ma ni in mu niam na na sat takani phani in ka shia hetia ama ron hluta ron du'a bereng pe tu Billy Sullivan atonga a nget em mai po hi heng thila ton to te wang vek hini inalang atia Nicole chian chaber chu anu hi ani renga anu le pa te in then nu hian apa hian anu fa hian akal sana anu nen hian jengin Nicole nu na thil thalo lam aniemo thalam aniemo thlenga po anu hian alama tang ta thina afanu skula ti thathei takhi achuang thiam thin le boka le lama apa ne ni ro chuan an in be manglova anu ama en kol tu nen hian an in close in an in kom ngei tak ta seta engki man ti duna tension theian ni lo Nicole po hian anu hi angai hlu tak zeta nu fa in kar that tak in po takan ni ringot Billy Sullivan annu naron lu ma hi chuan atir chuan Nicole nu Jenny hian afanu in thian that tak atong ve hi alom hleya weekena Billy hi choi turin a som hiala chuan Billy le Nicole po anin lai china hian an lo lu thuk to hle bok Nicole hian abial panei masak perani a alo suang to ang chi ani lal ina oma alal fapa atung hetiang hi ni mai ziak tu emu William Phelps chuan Billy hian Nicole nun no pang tak ruak tak hi a hno khatani ati a Nicole hi panei lovani a hewang hian buma ol em a Billy po hian mangtangkai khop mai anu le pa te anin then hian Nicole hian anuna nol ni tlata in shiat na halo nei to a apai na kalsanani kha chuta mi te shiat lo chu abial pa Billy ngei po hian alo beive me kani aril rulam a mental health alo thabi khau lo voi enge mozat ril rulam dam lo na wangin damdoi ina da alo ni to nge a high school ka laipun anung chang thalawa wanga boina lo nei ze oreng to ni a hei wang hian depression wangte thinrim in control theilo anger problem wangte schizophrenia wangte le rilrulam damlo na danga wangte in damdoi ei renga ni boka ma se Billy hian damdoi hi a ei tori lo rilrulam damlo na nei damdoi ei lo ani chu anatna ani na aron chuak thu the chuan
hetia abial nu Nicole te ina chuwa elai hian a thina ron rim ta Nicole nu chuan bilia bula chuan hetiang eitur thale tam ka eitir thei cheu hi kalom khop mai tiang ang hi chu in ei khat ve viawang a atia bilia chuan anu a hmu sitna a angai thlat bilia hi anu ne na in close em mai lo ni ve boka anu soisel na lam renga chuan ari at zel Nicole hian bili lama tang der le ngal anu chu a huat pui ve ta jok le ngala ti hian Billy Sullivan hian nu fa inkar ati khitran der mei chetlei role experience nei lo ngai zong nei ngai lo Nicole chu a aya upa a bial pa hian a bum ne hle a anu ngei po a huat tir zel Nicole hian anu a thian thaber ni thin chu a hotan ta a he huat na hi Billy Sullivan a tu vekani a Nicole hian anu thil ti eng po chu huat turamo atitwa hengjong zong hi Billy tu vekani a Nicole a hian a tau thatak zet reilo te a Nicole hian du thlan na hlo om takasiam don anu le abial pa a Nicole tan hian Billy Sullivan hi eng ki mani a atan eng po ti ang ama nu nge tha ngai don po ni se zantin Billy a kumsom pariat mi hian abial nu kumsom pangami Nicole hi a berenga an in mangaya tension thei ani to lo Nicole nu po hian antima mani na hretwa tleirol in ngai zon satlia ani to lo tlatina sia an in hau pha tareng maya Nicole nu hian a inrol na hi a hlau om tak zetani ti reng na shelo he internet mangai na mei alpu upa hian tui al thei a lei belani ringota tuna pheichuan atak ngeian in muto a an in mu renga ngai to bok Nicole hian Connecticut abial pa Billy anen chen duna zindun vela du a anu adila mase anu hian kumsom panga ini a skulikal zo bokang Connecticut a chonikal theilowang alauti mak mai si he hian Nicole le Billy chu atilom hau lo du an neya an chan na hriat om chun chu ai lerani chuan he hi Billy atan chuan turani ringot an thuthluk na top chu a ol sam viau mai a rong bok Nicole chuan kara lo nga ka Billy chu phone in arayati to thua shila hetila hian Billy hi Nicole te ina Nicole nu Jenny Dominico ne nan omme ka Nicole ron ho harati e mawangin Nicole nu hian Billy chu a chanchen lo zota heta hian an in hial le na sa ti chuan Jenny le lam hoilain baseball bet a ken chuan Billy chuan avota try mai Jenny hian alo beilet na sa a heiwang hian Billy chuan chauka chem te da na chu avaban vata ti chuan avit ta a chem chu avon na abun thina wangin chem te danga la le zela avit zela Jenny chuan atlin talo Nicole nu Jenny Dominico hi khotlanga po mi te ngai nat mani a athokrima mi hlim thei tak nel om takani afanu po hlim taka tir du ani a ma se Billy chu Nicole omna kara wakalin avalut veta a hemite pani hian plan an lo neya Billy a hian anu chu thatanga azwa Nicole hian avati fayang engtin nge Nicole hian ati thei o kongka chu a honangaya anu ruanga lo om ngal anu chu akan nalangai zui abial patan anu ruang athisem te chu ati faido na ni chu kumsom pangami lek anu mangai em chin tu kha tuna arwang le thisen ti fai mek tu hi alani reng boxi a oi om lo zok ole he thil rap thak taka thlena tanga reivak lo dar karan liam meu chuan Nicole chuan du thlan na thalo taka siam ti a in hrithiam ta Billy Sullivan nen nitla tur clear pa a hantlan liam vele du na chu bo ta vek mai atakrama an chen meu chuan olal pa ing thil nge thleng hi atita Police ne na an interview voi khat lek na Nicole chu buai ngala apuang ta Billy a popuan vek Billy a police ten an interview vele chuan Jenny khavoi engzat nge evi anti chuan voi riat vel ni in ka hria atia a nilove voi riat ani lo
vui sum nga lai vitani kha chuta Jenny kha alo in ven na akuta chemzai na hliam om nual bok bilia hi first degree murder athiam lo chantir ni in dam chung tang tura ti ani a Nicole hi second degree murder athiam lo chantir ni in kumsom li tang tura ti ani ve thung a that lai hun chu awa mangral don dama aron chwa po in kumsom pangami chu kumsom nga panga ani to don kumsom pangami lekani a zirlai thiam thei ber ber ani ama mangai em tu nu ani boka mase a first love wangin engki machanta anun ati chhevek tuna chuan Nicole le anu Jenny le Nicole bialpa Billy te thalak tak tak kan en hawang